Ko au anake ki te waka, ki te moana. Kei te haramai ngā puiri hou a te kaiwaiata ao o Marlon Williams mō ngā kai tautoko. Ka ore he aha nei. I just hope they like the songs and, you know, it grabs them in the way that music does. This is a 1972 Japanese Yamaha Nippon Geki. He uru no Ngāi Tahu kei te honohono a Williams ki tōna reo Māori mā te waiata. A i tēnei aperira, ka tuku ia tōna ko pai puoru, tuawha, ara ko te whare ti weka weka. Nā kei roto i te reo Māori anake e nei waiata. Definitely it's been a humbling experience, just, being so green in that world. And, but, you know, that was the exciting part of it too. Got fond childhood memories of just like schooling up on the waiata for Hora Kairangi, and it's a way of going back into that world in a way. Ka ore kau he matangi. Nā i tukuna atu e Williams, te waiata tuatahi ko te ingoa ko aua atu rā. Aroha mai, aroha mai. In terms of inspirations, it was all sorts from like old Māori show bands like Howard Morrison. There's a lot of that, like deeply harmonic 50s, 60s boy band kind of influence. He kupuakia ki tāna mo te hunga kai waiata e ako tonu ana i te reo Māori. Use your community, use the people around you. To keep creating things is what keeps the culture alive and keeps it thriving. So, yeah, that would be the sort of the hope, the prescriptive hope for other Māori and for Ngāi Tahu specifically. What do the aunties think? Don't know yet. It's not out yet. I'll see what they think. Keep your fingers crossed. They like the Howard Morrison vibes on the first single, so we'll see. Fingers crossed for the rest of the record that gets the tick, the auntie tick. E hi kakana Williams mō te hokinga atu ki tōna pā o Moeraki a te ramarama mō te wānanga tito i te taha o ngā rangatahi. Hora Kairangi Nicholas, Tahu News. Ko te reo, te take.